Hello, in sumi te hozo si nikhopa pakayin pat pa ipizalun pakai thangwa uhitin chule tunin Missionary Kholjin Thusim Dr. David Livingstone hinho Thusim chom cha na sei kho mohite sangkhat jage som na thumin anapingin sangkhat jage som sagi lagi thum chan anahinge David Livingstone he Scotland Gamma March 19 Sangkhat jage somna thumnya migente Christian di ta in sungkhat na ping anahi achapan laipat anu apa ang sunga Bible sim anakichu pan ahitan kumko chapang ahi chun sam zakhala somna ku hu vet lo simin anasim chai theitai in sung gen thei be se ahi zi uchun thim zilna anane zo tapoi kumsom ahi chun kotun mil khatna sumlo in na agatong zin ahi zingka nidan ku akun zan nidan ge chan ge jin na atong zing zin ahi Latin grammar bu khat akicho in anato namuna phat ong kumle asim zin nato zowa in lam athun ting zong le chol he zong le zan kim gejin anasim ji e akitho zal chun Latin pau Latin grammar anathim the in chuti chun science lam zong ahin sim pan kitai anato na milin zong lo sang ta ahin pi pan tawin hezi chun nipi lai le anato pumin theology asim zin phalbi ahung hi ting Greek paule lo lam medical science lampang simnan Glasgow University a phat anapezi e koima ki thupi lo hil chun nato le khasimin le khathim ta ahung hi again thein ho le akiha bol na chun honunga ahin khuding ahin sim phei pe tan ahi call to Africa gama chedia kona David Livingstone achan kumsom ni ahi zochun David Livingstone ni Jesu Christa chu hu hingpule lengdin anakisan tai hiya patchun foreign gama missionary din anakigo zingin ahi gamdanga missionary chedia kigu na anei lai chun German missionary khatnin China gama medical missionary din anatimin hichun David Livingstone in zong nop nata be anapitai in la China gam gal hat lai ta ahizi chun anachi thei ki tapu ve ahin China lam kot kha akikha wang chun pathinin kot kha dang Livingstone na din anahongin hichun Africa gama Robert Moffat mangchan missionary adin kot kha akihong tai Robert Moffat London khupia Africa gama kun ahung achun hitin aseye keima Africa gama in lelu ke hal tha agam mi hon Krista he phalu pathin neilo chule kinep na zong neilo wa hinku amanu kamui ati hichi thucheng ogin aza chun David Livingstone zong alungchang hi makidot abang jing tan ahi aman zong Africa gama missionary achi din thulha na anane ngal tan ahi ei ho ki le Robert Moffat ho lim le thu sei zo si cho angi ta ve kitia kichai sa jing lo yong ki da punti iti chun David Livingstone zong missionary adin Africa gam anazunin Cape Town agatlung tai Cape Town chun aman zong astronomy van lai zo la a si ho dan he do theina anasim ki nin hichu hunungin aman cha phata anahitai Africa dark continent gama azin lai David Livingstone zong Cape Town na pat mile zasagi ya gamla Robert Moffat Mission Center kumuru hochu
bong kangin anazun tan gamsung atun na kun chun patinin ato sa nom chu a heche che in Africa gam gil lama lu ding bo chu alungut ten tai azi chu agam mi ten lagaw su cha na thu zaluwa gam sabanga athat nu chu alai nat pi hi heche gam sung chun phai cham nom ta mabot sa kiti amudo on hechun kumthum apan san ahi pathin lengama ato hompi din Mary Moffat Robert Moffat Africa gama missionary masa Robert Moffat chanu chu ain khua achen hompi ding azidin akipujin ji ananei tai mabot sa gam chun KP kiti ho atam the in ahi agam mi ten jong KP hon in gan tam pi ane ji chun ano jam ding in David Livingstone ki thu pi na ange jingon ahi nikhat sa ke thadin homi te to phone tawin Livingstone le aloi hon sa ke akap tawin ahi le amanong sa ke jin ahin bo humin aling ko akit pi tai chutia gen thei ta sa ke to akidel laijin aloi hon ahin kap li tawin ahi sa ke jin akit na aban chu adam do nadin ni khu so ta alan aman jong alel thein hi jong le pakai tha zalin ahung dam do tai ahut adam wangin tibukim lo ho bangin athi chanin ahut apuden tan ahi hechi gamsung chun mihim tam pin jesu ta sanin lagaw su cha na anejun chule David Livingstone jong phat chom khat ki pa ta en agam mi te to acheng khom ta ve hiti chun gamsunga ki pa ta a pakai lengam ake lit laijin gamsunga kil femin ahung thatai hizi chun amale a in sung mi ten anjing jong nezo talovin khat vei le khaw hopi grasshoppers ho anevin khat vei le ukeng frogs ho anevin akin su ham ji tawin ahi tulai missionary ho wang he changiya ne ding nei lovin pu vinti ti hi ta san ta he azi chu leisit phat akihial tan nasata in gam ho akhang tu gam tai kil atha ji chun hichi gam dalan Africa sa lam sanga chi din Livingstone jong akigutai ahin la mizo sin apal gal kai zo lo nel phai len ta mel zathuma len a ume ti jong azaki tan Livingstone lungkham akibe che tan ahi hiti chun amale azi achate akipat nun nel phai gam sung mail jathum chu azot pantawi tui aumpun gam agon dang cha a chol thi dia aum lai ta un nel phai mi hon ostric tui hom sunga tui akoyu chu ahung piwin kipa ten adonun maban achi zom jingun ahe pathina din kipido te dang cha kum jong le ta sa le lagawa dang no na ding a jinge ti mu chin ahe maban nel phai Kholjin azom jing lai jun koimanyo agamu do discover abol do kha lu lai hil bol le len ta ngami kiti chu agamu ki tawin ichan gejin akipa ta di vem pakai sa sumang pa lo jong sa pa Israel te gamthip gama adang cha lai juwa adangu suno dia tui anape jing pa chu Livingstone le a in sungmi te pathin a hi jingi ti ke chen ten akimun a he Europe gam mi la ngami le
discover agabol do masapen chu David Livingstone le a insung mi a he ki tawin a he pakaijin amancha mi ho he thagawa lalluhu achandiu wana akisu lut keu se Halloween leisi na zong mang theilowa athil bol ho zong akisun lut ji e tilo pi a heta pathin lo pi hen aban zong kingadi lovin Jesu Christa gospel jaling akal sung zingon inla agam mi phalu ho le boers kiti ho that's gammi slave trades bol ho mi phalu hon anasu genthi zingon ahi khatwei chu boers kiti ho so dia Africa gammi ho zu do jing hon Livingstone thil le lo chuting le low bomb medicine box ho chu asu sit pi tawin ahi ahin Livingstone wang alung thadi pui Christian asol ho le aku do ho wang bolgen theina aha tu chanun amachal zung zung zinge ti hi akimun gen thei pumin maban achi jingun ahi le zambezi vadung aga kimung do ki tawin o pakai chu iti phatna hetan tem jesun keima hin na tuina kahi ati chu Livingstone le a insung mi te din mu chen a hi mong mongi ahin hi che gam sung hi khosi pi a hat je in a den ki thei tapu win a hi achanga a kholjin avel vela aji acha te to Kholjin ding chu numei chapang hodin ha satna tampi a ta ji chun England lama aji acha te ale solin Livingstone chu achangin Africa gammang chun Kholjin apan ki tai ei ho wang ji le cha te to nikhat nini ki hending zong adat theilo aki umjin a he chuti chun sangkhat jagi som nga langa akun sangkhat jagi som nga lagup sung chun achang sen Africa su lama pat hlum lam gejin gospel thupa pulen alang sam din akul jin jingin a he heti kum sung hin apha na chanin happy na le khutu na pumin damlo holu apin gospel thupa jong alang sam pe in a he hinla Africa nam phabi phojun a head team loji un David Livingstone adowa anaheu da jing nalai ju a he chutia aman gospel alang sab jing lai chun so zu a slave trade bola sumkol veim bol mihim gilo ta hon gamsunga numei chapang chule pasal saphalai lai bul atu sawa gamsa banga su dia akai ho chu amutan a hi hichikeu chu Halloween a in alo ho zong ahal ha pi wa gammang noi mei khu zeng zung levin a ha ji vin a hi hipachun Africa gam alut masanga Missionary Robert Moffat to say ho chu ami ta in amuchin tan agel do tan a he khogem sa ho le gammang la agu le changkeu ho chu amuzin David Livingstone chun akapi pizin vaige akisale ji e ahin gospel thupa pole a missionary dang ho agalu theina diwa lam hoi sim din thachol pumin kil pum pumin achi jinge chutia gospel athang sab jing lai chun Africa gama khosung hausa chief khat chun David Livingstone to say na akun Krista ain kisana hu hing na achan zo chun hitin thu ahin dong tai idinga hitobang Jesu Krista mihu hing na thu hi nahung sewa lu ham kapu kapateo hu hing na thu zaphatalwin tunin athigam tai ahin titan ahi
hi che o cheng chun gospel thu pha thang sap na din atha hat sa jingin kinga lowin chol jong le chol lo bangin akal sung jing tai ha sat na tam pi en tu jingi kil en thu in khosi nat athu in vun nat na ho skin cancer en thu pe in a hi chu to banga gen theina tam pi anei ji chun Africa gam mi ho chun Livingstone chu aki da jiwin anjing jong acho sa nom ji tapovin a hi nat na hoi sita achan ho ji chun ge na ding jong amu lo kum a ji tai tu lai e hon jong kita na nei ta ragau hal na chang puma gospel thang sam ho hi gen theina a hin tu ting leo amu sit loi in a ji ve a hin hi ho chun Livingstone wang chu alung kha sa di un aman hitin a diary a anasune Africa gam hi slave trade bol hon a pha zo le Krista ngai lut nan missionary pa David Livingstone hi dia gospel thu a hlut sa da the ding ham tin ama le ama lunglet na anaki pijingin ai iti lai nat hitan tem zana honor achan hiti chun Livingstone in zong England gam chu khatwe agapan Africa gam chun David Livingstone in vadung bol lake kiti ho chule midang mu kha lo agamu do discover a bol tong kola tuilung la Victoria Falls kiti the smoke that sounds tia amin sa wa noi mi ten ase min thang agam mi ten thila gina aginu hichi ho zal chun zana sang ta achangin Europe gam ho a amin thang le tai England gam da tha a kumsom lugup Africa gama missionary dia achi chun ke nga hi hen bong ka nga hi le lampi azot do zachu mail sangku ahi hichi ho si agahu do explore agabol ji chun England gamin amaza non doctorate le sana medal gold medal api win England gam mi ten thusu ho a athil mu do ho asuwi ama vedin London khupia mim asang sangin thinglanga pat phai chama pat akitolun ama zengin jong mangtalodin a Kholjin Thusim asunin England gam mi ten ha tain as phat chum pi le zengun a hi England na kun Africa gam azut ki David Livingstone jong England gama pat Africa gam azi acha chule akithu pi ding akipujin akile ki tai tu chung pa hin England gam government in official kina asola missionary nato chule government nato akok theidia phatsa na api u ahitai wangsit ta chun aloi ho zo si chu hosi pi feverin abonun amanin athikam ta ve chu go Halloween angai ta azi Robert Moffat chanu Mary Moffat nin zong khosi nat nin athi sanin achanu ngai ta zong ahung thi loi kitan ai azinu chu thingphung no ya avujin hitin thu anasune hitobang photlot changlo pathin thilgun hin khu hin kalung chang ke ya pat akilado abangin kahe adai wi chun Jesu Krista adya kipido pa neilago chana wa noi nop sa na ho zo se jong chan zo nunga angai ta azi le cha
achan kit jing hi apu nat na thu asayin itilai nat ding hitam hi hozo sigu hi mai lovin kichat na hui sita ta anatu zinge ni khachu sachung rhinoceros in thadia adel lai hin amasang fit nga vela gamthla chun sachung chu akinga top majin hichun Daniel Pathin sakeba kai ho kamsip pi pa chun David Livingstone jong anahu do in sachung thaha na zo si anasu bei pi e chubanin Africa gam mi hon tinga kholi di ti a khole alol kom aho pan anung lama thingphung aho khan David pakai pathinin sol leng pa akun ahu do bangchun David Livingstone jong pakai jin Africa migilo ho akun anahui do kitnin ahe David Livingstone chu midanga kun bolgenti achan jong phamo na khop dinga ama Africa gama ain sol loi khat slave trade na lunglut ho chun anele don ding sumle pai zo si rason ain kha pi kitan ahi itilung nat le thasit hin khu atu tu jing ahi tadem chutia ne le don sumle pai anei zo lu pha chun amazon England gama anung chi kinin hinla pakai pathin ako pan lamdang taen ama to son support bolding loi legul ahin simpi in England gam dalan ai ti akinung le ki talu heldin Africa gamlam anazun kitai David Livingstone Missionary Kholjin azona Amazon Africa gamlai lunglai ta gammang la chun lagau mang thai ho hu do na thu gasi pi din anakal sung kitan ahin hichilai hin ama kumsom gu pathingin hajo talo anahi ama lon pidia loi phabik akipui hozong anei ago le ama dia thillelo hungzo se le khathot ho jing jong Livingstone Pelovin ahim thla pan ki tawin ahin hulgammi arab ki ve mi ho hinga thil phabik akoi nalai ho chu ama hon jong Livingstone akimu pi lo naw ni ho asot pa nin athil le lo ho zo se chu akizu son ki tawin alo bom medicine box jing jong again na ahetapun ahi tuwang nei lago ni chen ponsil be mongin gamsa ho bangin hin ku amang kitan ahi America miten David Livingstone chanchin head nom nazal chun news editor of the New York Herald Kitty khat Amin Henry Stanley Kitty Pachu Africa gama ahin sol tawe Henry Laphabib akul jinjowin Africa gam agalung tan uzizi kitimon chun David Livingstone chu agakimu pi tai Henry in nele don ding lo apu ho chun Livingstone hin khu ta salam dam theina akile to sa kitan ahe England gama asol hon alim hla zo nungon pakai jin Livingstone adin gamdang America mite anamang chatho thona lai jin ahi pakai za dia kita ta a hin khu mang ho a in lo aji acha ami ten nu se ji jong le pakai jin wang anu si ngai pui Henry kitipa hi atheist pathin ho lo mi anahin hi jong le Livingstone to khom zo tha phabip chun David Livingstone chu agam lamuwa le puitin atim tai hinla Livingstone chun hitin anadon butni kana to Kholjin hi kazo hi laje keima hung thei pongi nang ma kile kita tin anasi pi e
David Livingstone hin khu nuka pe England gam lama le pui dia hungpa Henry Stanley to David Livingstone akihian zolthon kum khat to bang chu Livingstone in jong Africa gama gospel to ahang samin a Kholjin azom nalai ji ama akun Africa gam mi Christian di ta mi phabip hon Livingstone chu talaya apoziwa hitobang chun gospel ahang sam pizivin ahi nikhat talaya azon lai jun gopi ha ju in azun aman jong adaibri a hitin anasuni kata sa atha samwangin Africa pasal phabip min ngai lu na sang penin agent jingun ahi gopi akechahin gebu neu khat sunga David Livingstone chu agalup sa tawi hinla jingka khat mei tha sang khat jagi som segi lathum ni hin alup na chun dil su'a tauna aneya lukhap chunga ahut ngampuma Africa gam mi ten agamu do uchu hichilaya tauna aman hi Africa gamma anung zui ho chun Africa gam mi ten Krista akisanuwa lagau su cha na anei na dia tau ahi tin tu chan in thusima ase jingun ahi iti chun David Livingstone lungchang a heart chu Africa gam mi ten akivui denun ama lungdam sa wang chu vapi akun mile jaku agam thlan avui tawi phachom khat jovin England mi ten David Livingstone long chu apudo ki nun England gam lama akipuun Westminster ebe kiti muna England galhang ho le mithupi ho kivui na avui tawin ahe David Livingstone avui naw bui hu chun te se pu khanin aholim na hitin aseye David Livingstone le ke hi khu khatna ni khatna ping khom ka hi thonin Sunday school thakhatna hung seilin chule cotton mila natong khom kanahi hloni hinla David Livingstone in Krista kisanin keiman zu khama hinku kanapui jing ahe tun nampin amaza na apin avui jun keima wang kathi ting khuchi zulhana hu kivui ding kahi tin ha kan methli long chut chunin David Livingstone tha nan thu anasein anakap me Bible event pakai pathin chun keima eja bol zo se chu kaza bol ding ei kho sa lo zo se chu kho sa a kanei lo ding ahi ati Samuel khat na bung ni chang som thum so piteo David Livingstone hin khu thusim ingai na wa ku na I het do imu do chu mi hem ho lovin pathin kho sa a pathin za bol hi pathin in ema e kho sa pathin in eja bolding e sim pi na ai ti sumel po iti angai thajo si pathin mal som chi tawin